Rusia nong swab tabi na kong habi. Tao daw di ba no? Dahil si kayo maisot. Kiba di tiya kadai do Malazu, Thailand. Malazu, Muslim nga Thailand. Makan juga di tiap punganan do naik tohiso manuk gitu kakak naik pergi naik kombinasi kiba do mangkuk daw kiba do mihun sup daw ti sup daw do sapi mamiti na minana kay odo ibay no nah semok na iban ko min do video nga kinamay ko po iti nga anangan do panganan nasi kuning ba iti kiba bago do Korea diha do Korea diha iti di mata kaya apa sih iti opo geti kokwang do sa talanggo kamay di darah tinggi poswang nulutian foto iti anangan cong makan iti ama di surga belaka tayo bituhay dengan manakirasan tinan sakto na ni ama di surga isuang ng aduan Jesus Kristus amen tamoy mo sumbayan ng belakat ng katakot-takot ya kiba daw timun daw manuk daw kinuling kaiblit sabak kiba mo dugeti punganan nasi kuning kiba daw po daw nah tiyan po nga pumamoto daw dugeti ya mapoto iti kiba daw babang makoing suangon the chili the chili here is the most hot and spicy. They use the Galiang chili. Tribal. Oh, the Galiang tribe plant the chili. Chili. They plant from the Thai. So this one is very hot, no? Very hot. Wow. It's the most. The most spicy. Anangan dia ada adobo. Chili Galiang tree. It's a kind of special chili that they plant on the mountain. Wow. It's Galiang. Wow. Pig Galiang. We call spicy and chili Galiang. How is the taste, honey? Spicy. No, what I mean is, this is the first time you come here. It's good. Okay. Delicious? Yeah. It's good. Dari tuan. Nah, minta apa? Tinodo mantado buat ti. Mantado. Oh, itu na pati nga mantado piasaw buat ti. Kanya? This is from the coconut, you know. The coconut. Hello. Bah, kinamay ko po kaya? Kinamay ko po. Naninam na. Naik tohiso. Wah, poto. Ano ko do? Potato ya. Dito pa nga kopi sabi. Poto gitu ya. Sedap. Ito. Tell them. Sup daw. Sup. You know, that's why I mentioned it's not easy. Mostly of people here, they don't need to put the mask much because they all done the vaccine. That's why it's no much trouble. Ini sabo kadiha. Tahong apod piatus na itig mesot doon naka-vaccine na kada di audisang ko. Ako di COVID. The shop is open now. Foto tito benay. Tonsil manuk iti. Nah, iti na lubutan ko di ya. Manak so dia sudah tapoy do popo sikit do kuha dia so tiba dia so ya katawadan. That all I so observing.